Try ko nga natin yung sa may Okay, nakaka-agree. Okay naman. Dito po instruction para kaya lesson na po rin palaspas. Paano po po rin ang mag-instruction? Ito pong lesson na rin palaspas, itang prayer blessing. Kaya na po itang prayer blessing, ito naman po benediction ng holy water. Tuloy-tuloy yung tapunan ng rito, ng gospel. O ito pong lumulta na rin tayo bless palaspas. Lalabas po kayo ni Karap. Makapila, kakanyang nakong wala kayo. Kaya sa akin ang pamuntalag na kayo parang lugar niyo. Ulitan kaya po, implementation pa rin. Kaya kayong total na napalaspas holy water. Kasi kung mayang benediction, yun ang pangadi benediction niya naman. Ikangat po itang holy water. O na kung lumwal kayo, lumabas po po kayo stage, maka-forma na pong pang-prosesyon, ay pagkakanta, lalabas po ka na po, i-benediction ng koreng, kaya kayong katala na palaspas. Ayaw kayo lumwal, lumabas po ka na po pang kanita, benediction na rin, kaya kayong palaspas. Ren pong KBS, ilan po rin mag-guide, kaya kayo, kaya tampina o tang palwal. Okay na po, mag-umisahan.
sana ang puli ko, Kristo Mari, kalupunan at inupan kanuluyan. O sana, itatas kataasan. Inglagyan na ito ang kuning anak, ang kuning banal ay Espiritu. Amen. Inyo manatili kaya kayo. At eka ang timurin. Ingaldong iti metumye aldon ning ligaya kambe ritawong ipasya kaya anting tubod ng Diyos. Nuan iya ingdaratang kinglagyo ning gidu. Pilan mungaldo ibat ngeri tapang karamdaman tayo sa lesa din pamaylas ng tao kukulisas da ipakuyakin krus. Bigitang atalas na si tipotang pipulayan talagang kaya katanggi. At yung tamungaldo ng maligayang tula ng tagupet sa iya. Dapat at timurin at tingaldo ng lungkot ng pangit, lawentala, reting sala ng ginu. Kaya benang pieta mo ka rin masayang aldo. Kambe na takmantala ng aldo ng lungkot. Dapat malungkot man o masaya paring sablang ganito yan tayo ingino. Manalangin tamo, ito siya po rin ay malastas at siya tayo igano. Palubos mayupayang Diyos, ipanalangin niya ito, ganyan mo rin palaspas at pagpadalan mo na. Ingaldong hindi matulami papasi. Minsan ay aldodas ng misana inligaya ng bayo at alananggang Jerusalem. Kapamilatan ng tapat at pamanuki kaya ang mabibiyat pangkari, manggaman king alanangga. Amen. Ingit manatili kaya kayo. At eka ang timurin. Ang mabasa aking maya pabalita ang pangkangsanmat kayo. Ligayang seka o gino. Inyang minapit la Jerusalem di Jesus at tingalagad na piras la Betfage, kinglitis ng bundok ng Olivo. Kanita mitugod dyan adwa i Jesus katingalagad at pepauna na nga naminye panabiling karera. Punta ko king paryo, arapan niyo. Agad kong manakit netong gaydong asno. Makatali, kaya beneing kayang bisero. Kalagan nila at idalayo lang keni at ating sita kaya kayo sa biyadagat pagwentang idalayo na. Hindi mapalyarin pa matupad itang pula ng propeta sa biyanyo king syudad ng Sari mabuya aske pakasakaya king metong nga asno king metong nga bisero ning metong nga asno. Kaya wala rin nalagay abituburan at dapat da inutos ng Jesus karela delare ing asno at ing bisero na at pinili dala ring palabal da king gulot da ing asno at sina kaya Jesus at tingtutong da kalatao lintang dala ring karelang palabal kingalan ding ani ba mamakilang sana kaya ring gutom at kinalat dala kingalan tingtutong da kalatao lalakad makauna pang Jesus at ding kikagulutan na gayong isa lang kinulis Luidia ing anak ng David. Panuwanan sana ng Diyos ing darat ang kiglagyo ng Ginoo. Ipuri ay Diyos. Inyang lino kay Jesus Jerusalem. Metring mo mo ing mabilog at syudad. Garang puputan ng marakalatao. Ito kaya hindi ay Jesus ing
iba't Galilea, ngarang may kibat din, keraklan at inuki kaya. Mayap ng balita ng kakatang kalingkasan, Kapurian ka o Kristo. yan po, kumita ng maglungal para yung prosesyon. Comparing memalening Jerusalem, ipasyak tayo Jesus bilang kakatang Gino at tukyan niya kabang daralita mo in kayang kapurian.
Nikaya dengan hati mulia
Hosana, Hosana imanang ng gabi. Noon yang darating, noon yang darating, King Lagay. King kataas-taasan, Hosana, 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 King anak ng David. Manyang daratang, manyang daratang, King Lagyaring ginuluan niya. Yaring ari, Raning Israel, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, 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 King anak ng David. Luan yang daratang, luan yang daratang, King Lagyaring ginuluan niya. Yaring ari, Raning Israel, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana.
saka. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Eyamo Domingo de Ramos, eyamo Domingo ning palaspas, eyamo Domingo ning pamaylasa, ingaus tamo kaniting Domingo, ausan taya namang ing Domingo ning alay kapwa. Atin tayo atin niya pong second collection, balang banwa, ining Domingo ning alay kapwa. Manalangin tamo. O Diyos ay igpami, king pamaylas at kamatayan ng Yesus ay anak mo, dininan mo keng kamalayan, king degulana, ning lugod mo kaya kami. Ibili mo karing kaisipan mi, nung makananong iti payala ng kabaldugan, ning kaya kaming kasalanan. Papanatilyan mo keng manalig king lugod mo, agyang potang kailangan miyang pusanan ing krus ning kasakitan. Uling kaybat ning krus, tuki naman ing pamanyubling niya. Pagkalob mo iting matibe kasalpantayanan kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Makiramdam ta po, kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaías. Tiro na ako ning Ginong Diyos, nung nanoing sukat kong sabyan. Banapasik nangan ko la, ring mibabayatnan. Diri na akong sikanan balang abak, ban pakiramdaman itang ituruna kanako. Diri na akong pamanalastas ning Ginoo, at eko linaban o ginulot kaya. Inarap kayong gulot ko, karetang mamatbat kanako. Eko la inambanganan, inyang inumis dako, inyang sepulyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapat ing insultura, enako anano balang, uling ing Ginong Diyos, yang kanako babiye kasaupan. Siniknangan ko yung loob ko, banapi bata ko la. Balo ko, kinge ko milako dangalan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Makiabeta mo po karing koro para king dalit na pakibat. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ding sablang menakit kako, kalyanda ko. Pipiling doring buntok da, at pituya-tuyara ko. Ngarang sasabi, inginuyang kekang penaligan. Bakit ngeni, enaka papansinan. Nung kaluguran nakapin, bakit enaka sasagipan. Padurutan dako ring aso, kukubkuban rako ring marok ataw. Gamat ko bisbus dala, pati na ring bitis ko. Kanakong butol, kakulang abilang.
Karelang pirakayan, susulot kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalan. Kasana lalawot ka nako, o Ginoo, datang nakangagad, o talapag ligtas ko. Isalita ke ing lagyo mo, karing kakong kapatad, at ika ing kakong puryan, king karelang kapulungan. Ikong makitakot king Ginoo, puryan niye, ikong sablang lahi ng Jacob, para ngalan niye. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Bagayan niyo ing pamisip ng Kristo, bistaman at tsukeya ing panga Diyos, makanyan man e napinilit ing makipante king Diyos. Bagkus, linubas na ing keyang sarili, king sablang kamalan, may kiwangis siya karing tao at kinuha na ingaske ning metong aalipan. At king pamakiwangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuya, ang gana king kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepaygit ning emunano, at dininaneng lagyong mimigit, karing sablang lagyo. Inya king lagyo ng Jesus, sukat lang siklaw ding sabla, ding karin banwa, ding ketiking yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king i Hesu Kristo, yaing Ginoo, king ikaligaya ning Diyos ipa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning mayap a balita. Ang Diyos yan, sarili na, naging istula, yan nalipan, kadyosan ke, yang libasan. Inya ke, katas-katas nerbilining Diyos, bininan, lagyong migiting sa lupaman, at ring sa blaketiyatu at lalampa, kung puryan na. Ligaya't kapuryan ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapuryan ka, Ginoong Jesus, Ginoong
pamaylasan ng ginutang Yesu Kristo. Kanita, ing metong karing labingadwa, itang milagwan Judas Iscariote, may kikitya karing pamuntok ding saserdote, nga nang kinutang karela. Ano pong ito? Beyaranan deng at lungpulong kwaltang pilak. Manibat na kanita, menintuneng pamikatago ni Judas, banayin trigane, karing pamuntok ding saserdote. King mumuna ng aldo ning piyesta, ning tinape, alang lebadura, linapit la ring alagad ng Jesus kaya, at ngarang mengutang. Puntalan ye ing metong nga tao king syudad. At sabyan nyo kaya, ing maestro, sasabian na, ing makatakda kong oras, miras na. Buri kong pagmasusyan ing Pasko king balemo, kambeding kanakong alagad. De patanding alagad, ing penabili ng Jesus karela, at si Jara ing apunan para king Paskwa. Inyang mabengina, linuklok-yang menga ni Jesus, kasulo no ring labingadwa, kabang mamapunla, sinabi ng Jesus, Ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, ing metong kaya kayo, pagtaksila na ako. may balisa lalog ding alagad, kaniting sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela, hitang na. Ako ita, Ginoo? Ing mitiltil king tinape na, king mangkuk, kambeko, yang magtaksil kanako. Arapaning anak ning tao, ing kayang kamatayan, antimo ing inulada ring kasulatan. Dapot, makalunos na ing taong maging kasangkapanan ning pamagtaksil king anak ning tao. Maya pa para kaya ing enemy bayit. Kanita, Judas, ing magtaksil kaya, migsalitaya. Ako galang ingamanon mo, maestro. Ika mismo ing sinabi. Kabang mamapunla, kinuha ng Jesus ing tinape. Binendisyonane, pemirasone ing tinape, at binyene karing kayang alagad, nga nang sinabi. Tanggapan ye iti at kanan ye. Iting kanakong katawan. Kay bat na nita, kinuwane ing kopa. Pasalamat siya king Diyos, at binyene karing kayang alagad, at nga nang sinabi. Minum ko kaniti ikongan. Uling iti ing daya ang maging tandaning tipan ning Diyos. Ing daya kong misalwak, ban mipatawaran laring kasalanan ding dakalataw. Sasabihan ko kaya kayo, na ako minum pa si bayo kaniting alak, hanggang eko inuman ing bayong alak, kambeyo, king kayarianing igpako. Seli sireng kinta, ing meto nga dalit kay bat. Dinwal lang papunta king bundok ding olibo, kanita nga ng Jesus karela. King benging iti, ikayungan, painggulutan niyo ko. Antimoing sasabyana ning kasulatan, ing Diyos sasabyana, paten ke ing pastul, at ding tupa, mikalat-kalat la. Dapot, kaibat kung sinubling mebye, muna ko kaya kayo, karin Galilea. Migsalita ay Pedro, at nga nakang Jesus. Agyang lakwan da ka ring sabla, kapilan man ako era kalakwan. O ining tandanan mo, bayo ya tulaw king tacho kaniting kabengyan, may katatlo mo na ko ikwang apayalyan. Tinutol ay Pedro, nga na. Agyang misan da ko paten kayabe mo, kapilan man era ka alingad. At makanyan mo naman, ing sinabi rading sablang alagad. Kay bat na nita, tiki na lang Jesus, ding kayang alagad, king metong alugal, amayayawos, Getsemani. Sinabi na karela, Lukluk ko pa ken sagli, munta ko banda kanita, ban manalangin. dapot, tiki na lari Pedro, at dingadwa ng anak Zebedeo. May gumpisaneng detangan ning maragula lungkot at pagsalbat. Nga nakarela. Tutong mabayat ing
panamdamanan ning kanakong puso, may bugkong mas pakasalo king lungkot. Manatili ko ken at makipaglame ko kanako. Sinulong ya pang bagya, migsa kabiya king gabon, at nga nang menalangin. Igpa, nung malyari, idayo me kanako iting kopa. Dapot, aliwain kanakong kaboryan, no naing keka, iyang matupad. Beli ka nala ring adwang alagad, at disna na lang matudtud, nga nakang Pedro. Eyo talaga, abat ang makipagpuyat agyang metong mang oras, kaya beko, eko matudtud, manalangin kayo ban, eko manabuking tukso. Ing espiritu bisaya, dapot ing laman may naya. King kadwang updo, pasibayo na lang likwan Jesus, at sakayang may nalangin, nga na. Higpa, nung malyaring midayuya iting kopa at eke aldukan, ing kaburian mo yang matupad. Beli ka na lang misan pa, ring alagad, at disna na lang matudtud. Uling tutulang mitutundo, inya pasibayo na lang likwan at menalangin yang katlong ukdo. Makainyan mo rin ing penalangin na. Kay bat na nita, beli ka na ring alagad at nga na karela. Matudtud ko pa at painawa. Miras na ing oras, ban ing anak ning tao manabuya king gamat daring taong makasalanan. Tikdo na kayo, lawan yu, oy nina ing magtaksil ka na ko. E pamanmayaring migsalita ay Jesus, i Judas, ing metong karing labing adwa, di natangya. Kaya beno ring dakalataong magdaladalang pataram at palu-palo. Ibatla karing pamuntok ding saserdote at karing makatwaning balen. At inyang binyesenyas ing taksil, karing kayabe na ngana. Itang kanakunguman, yapin niya, dakpan niya. Tambing yang linapit Judas kang Jesus at ngana. Maya pabengi po, Maestro. At sakane inuma, ngana kayang Jesus. Abe, ot at keti. Linapit la kanita ring tao at deka panday Jesus, telandeng matalik. Begot ne ning metong karing kayabe ng Jesus ing kayang pataram. At tinigpas ne nga lipaning mata sa saserdote at apingas ne balumpo. Nga nakanitang Jesus king alagad. Sublime king kaluban na ing kekang pataram. Uling ding gagamit pataram, king pataram la naman mate. Emuari balu king malyari kong manyad saup, kang igpako at ngeni mo rin malyari na akong paralan, migit 12 batalyon ay anghel. Dapot makanano yang matupad ing ulaning kasulatan, king makanyan, ing sukat marapat. Kanita mo rin, sinabi ng Jesus karing kekaldan. Kailangan wari ing datang kong magdaladalang pataram at palu-palo, bayo kumong dakpan. Inta, metong kuwaring tulisan. Tuturo ko aldo-aldo king templo at eyo ko dekap, dapot iti sukat nangan malyari, ban matupad ing sinabi daring propeta karing kasulatan. Kanita, likwande ring sablang alagad na at pinakasla. Delare ding di nakapang Jesus king balenang Caiphas, ing matas a saserdote. At ilo makatipon ka rin ding eskriba at ding makatuaning balen. Makatuki ay Pedro, tikyane king marayo, ang king patyo ning balening matas a saserdote. Sinalangi aking patyo at may kiluklukan niya karing bante, banang akit, nung nano ing tauling malyari. Ding pamuntok ding saserdote at ding mabilog a Sanhedrin, pilit lang maninton saksing maglaram, laban kang Jesus, bareng apapate. Dapot, ela manakit, metong man. Bistaman dakala ring migkusang migpresenta, at menigawang suplong laban keya. Katataw yan, ating adwa kataong pinalakad at ngara. Ing taong iti sinabi na, agyukeng lasakan ing templo ning Diyos, at kilog daring atlong aldo,
italakad keng pasibayo. Pinalakadya ing mata sa saserdote at ngana kang Jesus. Ala kang apakibat ka ring susuplong dalaban kaya ka? Dapot, bubulad Jesus. Nga nang pasibayong migsalita kaya ning mata sa saserdote. Yuyutos ko kaya ka, king lagyuning Diyos amabye. Sabyan mo kaya kami nung ika ing Kristo, ing anak ning Diyos. Ikayo na mismo ing sinabi. Dapat sasabihan ko kaya kayungan, manibat ngeni akit yung anak ning tao, makalukluk ya king dane ng wanan ning mayupayang tutu, datang ya busal ding biga ning banwa. Panamdam na kaniti ning mata sa saserdote, ginabak ning sarili ng imalan at ngana. Kalapastanganan ni Tiking Diyos, alata ng kailangan na liwapang testigo, ikayo mismo dimdam niyo yung kalapastanganan akiyang sinabi. Nanong pamalakyo? May kibatla. Sukat siyang mate. Piglorande kanita king lupa at penumbok de. Dingaliwa naman, penampaling de at ngara. Manula kang ngeni king daramdaman ni Kristo. Sabyan mo ke kami, nung nino ing tinumbok ke ka. Kaya tang pinandita ita, ni Pedro makalukluk yan wal, kaya taking patyo. Lepitane ning metong karing babaeng ipos, ning mata sa saserdote, at nga nakeya. Ikaman kayabi na kang Jesus at tao Galilea. Dapot, lingad ng Pedro iti kingarapan ding sabla, nga nang may kibat. Kubalo nung nanoing sasabihan mo. Mintaya bandak impasbol ning patyo, ikit nening metong pangipos sa babay, at nga nakaring atsukarin. Ning Nazaret. Pasibayo, ligan ng Pedro iti, at nga nang susumpang mekibat. Kebalo yung taong yan. Kay ba't ning di takapenandit, lepitan de ding lalaking atsukarin ni Pedro, at nga rakeya. Emo na lilingat, metong kapin karing kayabena, ken mong punto ni pamagsalita mo, mararakap na ka. Kanitay Pedro, sinumpaya nga na. Kakilala yung taong yan. Kayatang pinandita ita, tinulaw kay Tacho, at aga na ka ng Pedro, sinabi ng Jesus kaya, bayuya lukluk, tulaw king Tacho, may katatlo mo na ako, iko ang alingad. Linwalya at may nangis siyang kapait-paitan. Pangayaba ka maranon, pipulong daring pamuntok daring saserdote at ding makatuaning balen, nung makanano ring apapatay Jesus. Pepagapos deng tanikala at delare at tinarap kang Pilato, ing gobernador. Inyang ikit ng Judas amig taksilkeya, ing miya tulan niyang kamatayan ni Jesus, sinisyana ing depat na. Sibli na laring at lungpulong kwaltang pilak, karing pamuntok ding saserdote, at karing makatwaning balen. Nga nang sinabi, Maragul ko pa magkamali, king pamagtaksil ko, king taong alang kasalanan. ngarang may kibat. Nanong pakialam ni kanita, problema mo ng sarili yan. Inukse na lang Judas ding kwalta, hilog ning templo, at likwa na la, may koya at migbektiya. Dapot, pinulot do ring pamuntok ding saserdote ring kwalta, at ngara. Ablilang dayareti, at labat king batas, ingiyabela karing pondo ing templo. Kay batdang misangguni tungkol kareti, ginamit dalang pinyali king gabunan ning mga wangkuran. Geware ting sementeryo para karing dayuhan. Itay sangkan inya ang gangeni awsandeng gabon ning daya. Metupad kanita inginula na ning propeta Jeremias. Kinwa doring at lumpulong kwaltang pilak, ingalagang tinuring ding Israelita para panyalikeya at ginamit dong pinyali king gabon ning mga wangkuran. Antimo inginutos na kanako ning Ginoo.
Inarap de kang Pilato, Jesus, nga nang kinutang kaya ning gobernador. Ikapin, ingari, dingudyo, Ika na mismong sinabi, Dapot alayang petibat na anuman, tungkol king susuplong da laban kaya, ring pamuntok ding saserdote, at ding makatwa ning balen. Inya nga ng Pilato kaya, emo darandaman, ing sablang susuplong da laban keka, dapot eya may kibat ni Jesus, agyang metong mumang amano. Inyapig takanang emunano iti ning gobernador. Balang banwa, ing piyesta ning Paskwa, ugali ning gobernador ing mibulos metong karing preso, ay adwaning balen. Ketang panahon na ito, ating metong akabalita na preso, ang milagyawan Barabas. Inyang mitipon laring kaya kaldan, kitna na lang Pilato. nino ing buriyong ibulos ko kayo, Ibarabas o Jesus sayaw sandang Kristo. Balo ng masadese, king delong de kaya i Jesus. Pauwi na ning pamangandirya. Kabang makaluklok ya pa'y Pilato, king piyukuman, king kayang makibali, at inyang pepasabi kaya. Kamakya lang king taong yan. At lang kasalanan. Uling mediganip kong emunano, king kakong paninap na bengin tungkol kaya. Ding pamuntok ding saserdote at ding makatwa ning balen, sitsutan danoman ding tao, barang aduan kang Pilato, ing ipabulos na Barabas, at ipapatene i Jesus. Inya, kitang ng pasibayo karela ning gobernador. Nino kareting adwa ing buriyong ipabulos ko. Ngarang may kibat, Ibarabas! Nano naman ing daptan ko kang Jesus, aaw sandang Kristo. ngarang may kibat, Ipapako me king krus. nga nang memutang Pilato. Nano wari ing pamikasalang depat na. Dapot, lalura pang pekakulisak ngara. Ipakuya king krus! Inyang ikit ng Pilato, kingalaneng akarapat, at pota mikakaguluan pa, pepakwayang danom at inosno ring gamat na arapan ding sablang tao at ngana. Ala kung pakibatan king kamatayan nin taong ini. Ikayong bala kanyan. Ngarang may kibat ding sablang tao. Ing parusa ning Diyos, Dugpa pa kami, at karenganak mi. Pepabulos ne kanitang Pilato'y Barabas, at pepabarog na nemang latiko i Jesus, at sa kane binye karela, bareng ipako king krus. Linugdering sundalos ng Pilato i Jesus, king palasyo ning gobernador, ating mabilog atapok daring sundalos, migpadurot lakeya. Likas de keya ingimala na, at pepasuluranan deng balabal amis nakaluto king kuli. Kay bat nanita, ginawa lang korona king suksuk kaliniko, at pinutong de keya, at pepatalanan deng metong atimbo king gamat ng wanan. Kay bat siklo-siklawd larapana, at piso-nusunure, ngarang sinabi, Lucia ing ari ni Budyo. Piglurande at kinware kayang timbo, at pikpukde kimbuntok na. Inyang tiknangan deng piglibakan, likas de kaya ing balabal, at pepasulod ang pasibayong imalana, at kay bat linwalde, ban ipako king krus. Kalwal da king syudad, asa lubungan de ing metong nga tao si Rene, ing Lagyuna, Simon. Pinilit deng memusan king krus ng Jesus. Karas da king lugal amayayaws Golgota, lagyong mga baldugang, lugal na ning bungo, dininan deng alak, asemutanan at du. Kabudatak mana, enabelaos ininom. Pinakure king krus at kaybat,
pi parti-partiray kayang imalan, king kapamilatanan ning pamipagsapalaranda. Kay ba't nanita, dinuklok la ka rin at bintende, mibili lang kasulatan king kabuntukan na, tungkol king suplong laban kaya, at makanyan ing mababasa. Iti yay Jesus, ing ari daring Hudyo. Kay ba't pinakudala naman karing adwang krus, ding adwang tulisan, mingat bala kaya, ding taong lalabas, pipiling la, at palmuran de Jesus at ngara. Ika imbis ang lasak king templo, at kilog ding at lungaldo, italakad meng pasibayo? Bakit? Emo'y ligtas ngening sarili mo, kuldas ka keng krusayan, nung ikapin inganak ning Diyos. Antimurin, pi tuya-tuyare ding pamuntok ding saserdote, ding eskriba, at ding makatuaning balen, sasabihan da. Liligtas na la ringaliwang tao, dapot naaligtas singkeyang sarili. Yakanu ing ari ning Hudyo, nung kuldas yang king krus, maniwala kekeyo. Manalig king Diyos, at sasabihan na, king ya inganak ning Diyos. Albenta mo, numburin heping iligtas ning Diyos ngeni. Pati na ring tulisan, akayag na ng mipako king krus, mekyabe la king pamaglibak keya. Inyang ugtungal dona, ing mabilog alabwad, mera lumdumyang, inyang magalastres na, nga nang kinulait masikan Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepay burisan mo ko? Dimdam de, ring mapilan, karing makatalakat ka rin, at ngara. Ausane in propeta Elias. Ing metong karela, milayiyang agad-agad, hinangwayang espongha, sinosone king ala kamaslam, at tinastane king metong atimbo, at sibukaneng pepay numan, dapot ngara ding aliwa. Albenta mo, nung natanganepin ning propeta Elias, baneng iligtas. Misan pa, kinulay siyang masikan Jesus, at me patadya inawa. Siklaw tapo. Talakad tapo. Ketang penandi tayta, ing tabing na ning templo, mega bakya, manibat babo ang galalam. Minayun at may nga bangal laring batong mga ragul, at may nga buklat laring pansyon. Ding dakalataong banal, apakakutkut, may manyubli lang may magwala karing pansyon, at kay bat ng sinubling mebye Jesus, mintala king banala syudad, at karin dakalaring menakit karela. Inyang ikit ng minayon ning kapitan, ampon ding sundalos, akayabe ng magbante kang Jesus, at ikit da ing sablang menga palyari, menga takutan la at ngarang sinabi. Tutupin, iti inganak ning Diyos. Atilo naman karing magumasid makarayong bagya, ring dakalababaing tinuki kang Jesus, manibat Galilea, at liningap, hingmiyayaliwang pamangailangan, kabilang lakareti di Maria Magdalena, di Mariang Imara di Santiago at di Jose, ating asawa ng Zebedeo. Inyang mabibengi na, ing metong amakwaltang tao Arimatea, di natangya, ing lagyo na Jose, metong yan namang alagad ng Jesus.
May kikitya kang Pilato at peki sabi ni Kea, ing bangke ng Jesus. Kingwaneng Jose, ing bangke na at binalot ni, king metong abayong ulas alinen. Binili ni king sarili ng pansyon, akababaywan na pamong pepalukip king bato. Kay bat nanita, peparagos ni ing maragula bato, bilang pekatakap na ning kutkutan. At sakane minuli. Melakwan lang makaluklok ka rin, di Maria Magdalena, at ing metong pang Maria. Makaluklok la arapanan ning kutkutan. Kabukasan, itangaldo tinuki king Biyernes, ding pamuntok ding saserdote, ampon ding pariseyo, may kikitla kang Pilato at ngara. Ginong Gobernador, at atandanan mi po, ing sinabi na, nitang mapaglinlang ay ita, kanitang mabiyaya. Sinabi na, king subliyang mi, kaybat na ring at lungaldo, pakibanteye sapong mahigpit, at ngkutkutana, ang gaking katlungaldo, magkamuntala ka rin ding kayang alagad, at panakawan de ing bangke, at kaybat ipamalitara ka ring tao, ing subliyang mi, iting tauling pamanlinlang, igitana pa, ing mga papauna. Sinabi ng Pilato karela, Guma kayong bante at munta kayo ka rin. Ipabanteye ing kutkutan, king masanting diling paralan, amalyari yung agawa. Mekola at peka sigurado re ing kutkutan. Dininan deng tatak ing bato, at likwan dala ring magbante, makatanod ka rin. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapuriente ka, O Kristo. Tatalantamong palaspas ngeni. Baluyo nung naning buri ng sabyan, ning tatalantang palaspas ngene, buri ng sabyan, susuporta tamo kang Jesus. Buri ng sabyan, supporter nakatamo ning Ginong Jesus. Magmotorcade ya king Jerusalem ngeni, dadalane ing kayang programa, suporta ka kaya, suporta ka king buri ng gawa na mayap, nunging pakibat yu uwa, sige, itasyo ring palaspas yung eni. Alang supporter. Itasyo ring palaspas yu at ngayo o sana. Nung waing kaya kayong pakibat, susuporta ko king programa na, sige, ipepe yung masiglaring palaspasyo at ngayo, Hosanna! Pakit yung ening suportayo, ing tatalan palaspas king aldong iti, buri ng sabyan, darameya, king pagnasaning Ginong Jesus. At naning pagnasana, simpliyamu at masantingya, lugod king Diyos, sumuyo king kalupang tao, labanan ing marok, isulong ing maya, potang pipepe yoreng palaspas kalupa na mongeni, antiyubong papasyag, damayan ke, king labana, damayan keng labanan na ing marok, isulong ing mayap, ngening wawagay wayoreng kaya kayong palaspas, antiyubong papasyag king Ginu, damayan ke, king pamaglugod king Diyos, at pamanyuyo king kalupang tao. Sige, ibili yun ala, ingkotang baluyo kaya ing darame, at inyang consequence ing darame,
the price of darame, the cost of darame. Ing kanong darame, iyang midame. Ing susuporta, mituran niya naman kanu. Ing darame, misangkot ya naman kanu king pisasabyan. Midawit ya naman kanu king labanan. Miyabe ya naman kanu king kampi-kampihan. Baluyo bang tinalan niya naman kanu kanitang palaspas si San Pedro. At midame ya, nga na ning babaeng ngipos ning mata sa pare, ikaman, kaya benakang Yesus sa tao Galilea. Nga na pamu naman kang San Pedro ning metong karing ipos, ing lalaking ini, kaya beneng Jesus ning Nazaret. At ding lalaking at syukarin, nga metong ka karing kayabe na. Midame ya San Pedro. Nanong pekibat ng San Pedro nga na, keman baling sasabihan yu. Keman balo ing taong yan. Keman kakilala ing taong yan. May katatlong ulit ing daraming San Pedro. Peya bisang midame. Peya liyane. Karakalda mo namang tinalan palaspas, inyang mumunayang magmotor kay ding Ginong Yesus king Jerusalem, kalupan ng San Pedro, ilaman, daat alakaran, ing karelang pamagdame, nga nang ning Ginug king Ebanghelyo, king benging iti, ikayo ngan painggulutan niyo ko, anti mo ing sasabyaning kasulatan, paten king pastul, ding tupa, mikalat-kalat la. Ding diname, ding tinalan palaspas, tatakot lang mirame, tatakot lang mituran. Makanano kaya, ing kaya pa na pagnasana ning Ginoo, bisa katali, istong kaya pa niyang pagnasan, mipatapat ka karing kontra. Bisa katali datang ing oras, mipalaban kaking upaya ning dalumdom. Dapot nuan lakanu. Detang edadayo ang pong manalig. O tang miras na itang oras mi palaban. Nuan lakanu retang mibibili king karelang tatal na napalaspas. Kabud miras ing oras ami patapat la. Ring etatabili king karelang palaspas, ding etatabili king kayapan amatiberang tatalakaran. Ila ring darame, agyang pang midame. Ila ring darame, maski pa midame. Balang Domingo de Ramos, balang umpisaning Maneldo, palagi tatalantang palaspas, kalupa ng eni, masikantana na naman lub, king pamagdame, king ginu, agyang mi pasubo, agyang mi dame. Baluyo kano, balang ating dadamayan, ating maleldo, emuneng Marso, emuneng Abril, balang ating dadamayan, kabud ating magkasakit, ating dadamayan, ating maleldo, kabud ating mipapatanan, ating dadamayan, ating maleldo, kabud ating mamamate, ating dadamayan, ating maleldo, at kingaldong iti, eta kanu kabud bu tatalan palaspas, nune kingaldong iti at the same time, itamo mo naman kanuring palaspas. Itamo kano mismo ing ding palaspas na ning Ginu. Ing Ginu yang tatalan, yang miyayasiwas, miwawagayway, mipipepe, mitatas kaya katamong palaspas na. King biyan ang managumpe. At ulinging tatalan palaspas, darameya. Makanya niya naman ng ginunong yang tatalan kaya katamu anting palaspas, iya kaning karame tamu, king pamagangat king di ama nagumpe. Ing darame king ginu, damaya ning ginu,
kami gagana ka. Demaya nening Ginong Jesus, ing Diyos, igpana, king kaburyan ng mayap, ng milyari, oita. Enepe paboran ning Diyos igpa. Demanyan niya naman ing Ginong Jesus, ang gaking kamatayan na king krus. Makanyan mo naman kanu kaya katamo, istong demayan ing Ginong Jesus, damayan na ka naman kanu. Ang gaking kamatayan, damayan na ka naman kanu. Agyang king kamatayan pa. The cost of darame, midame ka. But the price of darame, the price of midame, damaya na ka. Ing darame, kingapong Ginu, damaya na neman, ningapong Ginu. Talakad tapo. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa, lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlumaldo, sinubliyang mebye, pepaitas yabanwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu, ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ampon mengamate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alamanga. Amen. King aldoning pamaylasan ning kekatang Ginu, manalangin tamo para karing hanggang malala mapangayog ne king kayang kasakitan. At nga tamo ngening manalangin Gino, pakiramdaman meing kekang balayan. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus, asiplong dat inatulan. Parati talang lalawen ding aliwa, karing matang mitmong ganaka, at kapatawaran. Manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus, abit batan dat pitungunan, koronang suksok. Mapupus na sana yung sablang karahasan, pami pasakit at kayalan hustisya, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus, amagdusa king krus, ing Santa Iglesia, parati ang atyuka ring hanggang daralan ng kasakitan at lungkot ning tao, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus ang mamamate king krus, ding pakamalantang mayangubye, masaya lang matanggap, king ligaya ng Gino, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan da Pilipina, Sardas at Luz, ing Pamilyang Resurrection, ding Sumba Friends of St. Jude, Eugene at Teteng, Liana, Josie, ding lectors and commentators, kambeda ring kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos, ing kapasalamatan dari Jojo at Janet, ang mag-anibersaryo king karelang kasal. Ing kapasalamatan daring mag-birthday i-Erin, Minette at i-Mitzi. Ipagkalam na sana ning Diyos ing kapag nasandang safe travel di Christian Lee, Benjamin at Imikayela. Ipagkalam na sana ning Diyos ing kapag nasandang special intention di Julie Fel, Maris, Jeremy, Mary Manette, Nelson, Ivan Vince, Ozelito, Dick, Ella, Eleanor, Regis, Justin Gabriel, Jonel, at i-June at i-Shirley. Pagkalam na sana ning Diyos ing kapag nasandang speedy recovery at good health di among Raul, Remigio, Sister Benita, Melissa, Ronnie, Perry, Nida, Elena, Rose, Milgar at Antoinette,
Clarita Estrella at Federico III. At ding sablang kakilalat ang masakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Pagkalam na sana ning Diyos ing pamanantabet protection ning Banalay Espiritu king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josepina, king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia, king pamilya ng Bert at Angie at king pamilya ng Imelda at Clifford Ray. Pagkalam na mo naman sana ning Diyos ing kapag nasantang kaligtasan king balang metong at karing kakatang frontliners laban king COVID at yuli no sana king kayariana ding kaladwada ring kapatatang mayangon yung biye Emmanuel Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merlat, Olga, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Jose Trinat Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, RJ, Carolita, Marciano at Paulina, Nicos Trato at Corazon, Lani, April, Nadine, Amando at Estela, Edgardo, Monico at Raymunda, Lerma at Isocrates at ding sablang kaladwaking purgatorio at ding sablang kaladwa nga lang makaga nakakarela at ding sablang kaladwa daring mete uli na ning pandemic, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Yan yaduan taming sarili tamong kapagnasan. O Diyos, ayig pami kang Jesus, bigyan mo kaya kaming gana-gana. Emo sana tatanggian din kaya kaming panalangin na yang pangmikeka, king lagyo ng Yesu Kristong ginumi. Amen.
talakad tapo para kang pamaging senso. Manalangin kayo kapatid, ban ing kekatamong dawon matanggap ya, arapanan ning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kekatang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang, gawan na kesa ng kalugod-lugod keka ning pamaylas at kamatayan ng Jesus abugtong mong anak. Magdili-dili, ala kaming agawa, dapot akamtan na sana para kaya kami niting ganap a sakripisyo, ing lugod mo at pakalulu. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kekan timurin, Iyat nayo ring puso yu. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya king alang kapamilatan ng Heso Kristo akya kaming Ginoo. Bistaman alayang kasalanan, inami na ing kaya kaming kasalanan. Bistaman malinis siya, tinggap na ing kamatayan ban ikabos na kami. Kapamilataning kayang kamatayan, linupig na ing kamatayan mi. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, siblina, ing kaya kaming biye. Kambering sablang koro, ring angeles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya at ngaming ngening kakanta. Itnuya ingyatu, kingket kang ligaya. Osana, ing kakatas, asa. Osana, ing kakatas, nuan ing darata. Inlakyuning ginuon man yan, inlakyuning ginuon man yan. Osana, ing kakatas kataasa. Osana, Osana. Tunay kapin banaloyig pa, iking panibataning sablang kabanalan. Ulin nanita, pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Iyeso Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylasat kamatayan, king waning tinapet, pepasalamat yakeka. Piraso na't binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye iting kanakong katawan ami daon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat naningapunan kingwaning kalis, pasibay yang pepasalamat kaya kabinyaning kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan, daptan yu iti bilang kapigaga na kanako, ipasyag tayong misteryoning kasalpantayanan. Inyang eni gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyening anak mo. Darawon miyak kaya ka, iting tinapen na ning biye, ating kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan ning pepalyarian mo kami, matangpang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, tingi kami ngansang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa I Francisco, ning kaya kaming Obispo I Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawan na, at manenayang pangasubling miye, at ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mo sa aking maligaya mong harapan, pakalulwan mo kengan, pakalulwan mo rin kaya kaming kapatid, lectors and commentators. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanang gaban, kaya be ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kaya be ng San Jose akeyang esposo, kaya be daring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kakabaning panahon. Purian da ka at paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayang tutu kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga, manalangin tang mit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karinga manong tiro na kaya katamo ning Genu.
Sumbaling lagyo umu Batangke kami May pamintuan yung loob mo At iking yato at king banwa May pamintuan yung loob mo Ingkat ka namin Aldo, Aldo Ibigay mo ke kami Ibigay mo ke kami King Aldo ngin At ipatawad mo ke kami ring sala mi ke ka anting pamamata uwat mi rin ikasalap ke kami emo ke ipa isaw king tukso nun nga ikabus king maro Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Baan king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kawang mani naya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. Uling ke kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Mo sana babalik din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaboryan mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo, manatiliya sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaan timurin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong taking kapayapan.
Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yatu, nuan laring mayayawos king apuna na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap ke ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Announcements. Our schedule for the Holy Week and Easter is as follows. Holy Monday to Holy Wednesday, April 3 to April 5. 5 p.m. Holy Rosary, 5:15 p.m. Station of the Cross at the church patio, at 6:30 p.m. Holy Mass with Lenten reflection. Monday, Thursday, April 6, 5 p.m. Mass of the Lord's Supper, 7 p.m. to 12 midnight, Eucharistic Adoration. At 12 midnight, Station of the Cross around the village. Good Friday, April 7, at 5 p.m., Good Friday Liturgy to be followed by the solemn Good Friday procession. Black Saturday, April 8, 8 p.m., Easter Vigil to be followed by the Salubong. Easter Sunday, April 9, regular Sunday Masses at 7:30 a.m., 9:30 a.m., 5 p.m., and 6:30 p.m. Please come and join us in this Holy Week and Easter celebrations. May we also remind the Paso to please be here on Good Friday liturgy and procession, and also to those who still want to join the Paso or the bearers of the symbols of the Passion of Christ, please register your name at the parish office. Thank you. Meron po tayong marriage banns announcement. Si John Patrick Kiwa, anak ni na Rodrigo at Rosario ng Block 10, Lot 17, Phase 1. At si Emily Paningbatan, anak ni na Edmundo at Edna ng Block 32, Lot 8, Phase 2. Kakasal na po king San Guillermo Paris Bacolor keng April 30. Ulitan kaya po yung kakatang second collection, Alay Kapwa, Sunday today. Alay Kapwa second collection, every Palm Sunday. Eya po, third Sunday. Ing masanting na po nini, keng third Sunday, alata na pong second collection. So, nauni po yung pupuntalanan ng Alay Kapwa. Ing Alay Kapwa po, metong na pong program ng SACO, Social Action Center ng Kiakatang Archdiocese. Ren pong karelang beneficiary kaniting Alay Kapwa College Scholarship Grants. Kareng kalulong estudyante, health and medical assistance, emergency relief assistance po tapong ating disaster, po tapong ating bagyo. Ang bawa po yung partnership with KDF Operation Smile. So ren pong kaya katang second collection, 100% will go to SACOP for their Alay Kapwa program. Ulitan ko lang po rin kaya katang schedule, malagwalang tandanan, Lunes hanggang Miyerkules, 6:30 ing misa. Huwebes, Biyernes, 5 p.m. ing umpisa. Itang Lunes hanggang Miyerkules, 6:30 p.m. Huwebes, 5 p.m. Biyernes, 5 p.m. Pareho la po bantay, ayo po pagkamal yan. Ita po Sabado, iyamong late 8 p.m. ing Easter Vigil. Ita pong Biyernes, ay ita pong Huwebes, alas 12, 12:01, maganap ya po itang Station of the Cross. Pangkanta po kano, na masakit itang migigising itang abak. Giyang matudtod na, migising na kan Domingo, pwede. Kasi po may puyat ta ng alas 12, itang Vigilia, itang repository. Nya mag-stasyon ta na kanubakan ta matudtod ta na hanggang Domingo. Yari na po rin second collection. Manalangin tamo. Alakad ta po. O igpaming miglalang kapamilatan iting pamangat Eucharistia, pinawi mo ing kaya kaming danop, ing kamatayan ng anak mo, pagkaluba na kaya sanang kapanayan at patibayan na sanang kaya kayang kasalpantayanan, at manano na sanang ing pamanyubli ng mebye,
Di na king kapibabatan at tayra na ke papunta king kaligtasan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya ke kayo. At kaya ka antimori. At bendisyon na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu. Ingigpa at inganak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa ning Domingo ning palaspas mayari ne umen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.